Kusaidia Mato. Kusaidia. Kusaidia. Ya? Tonya hagugo thiini nigetha gitigi kia mbere gitigo gikahete mukiu arugamiriri na kiu arugamiriri no horocio ni uguthii wega o tuthiite uguo cege ite icio rona cina ino ni gold card silver iyo ni high table na ni ya arugamiriri na atungatiri na ageni aitu a gitio andu aya ngire tukumaricabire mwena uria o tuthiite uguo na mwena yes uguo na Apostle Job ni arathi tutaiditie wega muno na no tuthiite wega andu acio othe angi marakinya mathi makinye maingirite uguo tukimonagia gwa guikara na maundu macio ni marathie makiagirite o uguo pole pole. DJ Sesmo rere wakwa mudora gatake homa kiaridhane karibu. Thank you so much. Rothe tuthie tuingirite turathie tuingirite uguo na turathie tuonetio imwe kwa imwe nigetha Apostle Job ukonie tungatiri haria meguikara na aide haria meguikara. Thank you so much Apostle nigetha tuhote kureserve maundu meri matatu uguo na ni turamenya maundu mothe ni meguthie wega. Andu aria angi othe DJ andu aria angi othe wona twakinya wona twapaki gari citu tugetikira kuingira nigetha tuingirie ageni aito aheshimiwa a muthenya wa umothe na ndiramenya maundu mothe ni meguthie wega. Kwa hivyo ukifika pale tu ukipark gari usikubali kukaa hapo nje kindly. Ukifika tu ukipark gari ndugetikire guikara urugamite kuguo hingirire-ini uke mwena wa thiini nigetha tumenye andu aria me thiini no ndu ucio ni gukorwo wi mwega muno makiria. Kwa hivyo watu wakifika tu unashuka gari unaingia kwa tent unaonyeshwa mahali utaketi na horo ucio ni gukorwo wi mwega muno.